Былайда өскенде, оқығаным былайда, жашағаным да былайда. Жашауымы бек ұлы бөлмесі былайда қалғанды. Бүгілікте былайда жұмысшыларымға келдім да, сен кетіп едім, Аллах разы болсын, қуандым, сау сен болғаныңызға. Бұл қиын жашауда Аллах тағала миллетке тыныштық, әселдік берсін. Қазаватсыз сау сен көрге бұл астын Аллах барымызға қызғанмасын. Амин Аллах, Земфира canım. Земфира, бұлай әручук, бұлай ұлучук, бұлай қалай тәйім? Ол заманыңнан bir türlü çıksa, ол ayrılığın, ол şarganın kesinde kalıp duradı. Köçüklerin cıltırağının da burunça cıltıraydılar. Zemfira canım közüm, esine düşemedi ol caş kanatla deyip, ol dom kulturada cıyılayık da, saat 8'de, 6'da, 5'te başlasak, 10'la da çaçılayık. Biri-birimizge nazmı aytıp, biri-birimizini, men aytsama barğızda külüp, julqayıgız meni sözlerim jetmeyet de, taşın taş korgança bolup, küleyigiz, жаңы kelgenemde Aziyadan. Ana, neyse de ter kesime düşedi. Kimle var elle? Esine bütçül Benyamin, Hubilen Benyamin. Esime bekte kısqa düşedi. Köp kartlarımız da var da birge düşüp durgan. Meni de tamam studentka zamanım poeziyaga kanatlarımı kerip poeziyada zamanım. Endi bir günde de barla жазғандарым. Bir günde de poemalarım da var. Жазған nazmlarım da var. Жашауға. Ma bu жашауын көргенімше барсын бері салып тұрама назмулаға. Бар еді заманыбыз, кертегі заманыбыз, байдымат сенде жаңы келген заманын Киргизиядан Карачайча сөзлі сөйлешіп, толысулы айта алмасаң, біз байдыматтың Карачайча үйрете біздер. Бүгінінде, әлхамдулилля, Аллаха шүкірла, Карачайча бар бізден доста сөйлешірге Аллах болым бергенде, разыма Аллах болымыңы саулығын сінен алмасын. Сау бол баға бергенме, алай болса да ұсталықтан ұзақта мы, бір кесе өскен ме? Қалай байды, қалай әрюді біздің тіліміз, тау тіліміз. Кирсіз тіл, бай тіл, қиылық көп көргенлікке, қиылық көргені біздің көгістмеген таза миллет біз. Аллах барымызға саулық өселік берсін. Esime düşedi, cennetli bolsunla, talay adamımız aradan ketken, dilese Mellen Hazret, barabısında bulay kanat tübüne ciyip, cılığı vergen kerti Fakmolla adamımız ketti. Hubilen Benyamin, barit birge bizge, Magemet Ekhayeviç, Hubif aramızda. Qaydam kesi bizden studentlerimiz özdöllerine yapıp, bugün de redaksiyada Çerkezke'de işleydi, şükür Allah'a. Bek bağalı, bek kerti adamımız, Karaçay'ın betin çıkaran gazette, bek Fakmolla güçlü adam. Nazmuçu, жазуучу, күчлүү жазуучуларыбыздын бири де. Özdelini Albert. Keleydi, Özdelini Albert kıl kobuzda sokkan sağatta. Жаңы başlagan etten, жаңы de gelip ki alay ulu belgili de tüledi. Albert'ni jırı orayda hurzuk elim dep, ar barsak beri barsak da hurzuk elini jırlaydık. Sonra su alıp gele, qara sucuktan dep, o jırçıkların zatında. Endi barıstayız bizde kalgalı barsın Allah sağlık versin. Milletimiz. Batçalan Ali Murat'a, Ali Murat, Canlay kez yaşlay ketti. Semellanı Kulina, kimle var eli? Tanzila, Botaşlan Tanzila. Botaşlan Tanzila, kaydam. Endi köbedik. Oruspi Salpağarlanı, Halköçleni Hasan. Ente kim? Esine bir düşür. Akbayeva Bela bulur etti. Akbayeva Bela da kelgen et, bir gerek o dağı da kim? Önde malana alay komitetkeler. Suratxan dep, Suratxan Bayramukova dep, bir suratçı da var etti, Fakmulu suratçı, suratla salıçı. Nazmula da cazı edi, ol da keleydi. Cıyılıp birbirimizni cırtıp şara köle. Apsağat da Allah cıyılılan da bilmeyeyim bardıla dep. Biz üçünü baylanayık. Bardıla, bula cılıula, entasına bardıla, ma bugünkü cılıubuz, barsında başı bağası verdi cılıubuz baydımat. Bugün de begi günübüzde Allah bir günde kızganmasın. Saat da millet başı kaygılı boğantıla da o sebepten. Cılıula değil mi? Ente da yeterge kerekti biz жаңғыртырға kerekti. Jaş kavmin parlada, jaş adamlar. Kavmularımız var, alağa jol üretirge kerek, bula yeterge kerek dep aytırga, alanı fakmuların östürürge kerekti milletimizde. Tüz aytası. Ол затқа, енді мен айтырға үзлегенім oldu, Allah jaş adamlarını jıyıp, o fakmuların üzülmegen jolda, ma bulay ahır küllerinde de jaşauыбыз Allah köp versin. Adam bu dünyanın avuştursa da
айтылғандай тұрады көресіз да Қарачайдың жырлары нелері де барсы да Батчалан Мусаны да чакырган эк да. Муса Калай саат 11 кече 11-де күчтөн буттан айрылган эк. Былайда жыйылганыбызда калмай биз немеледе тейедик, жолго да чыга едик, сөз жүркө. Элдеге де бар выступать этек, эсиңе түшүп Полялыга да барайык. Немеге барган едик де бир жолда Чуанада немеде Нижний Теберден башына чыктык да Азрет жагында. Ой, Нижний Тебер түл Костахита Гуровада. Нижнийге да барган едик. Арда барган эк, но Костахита Гуровда инек сабаларыбызды бир айткан экен. Энди болгон эде алай күлөрбүз да. İnekle yatıp duralla, inanık düz tav başından da. Sonra ne terge bilmegemiz. Ой, Biri kalay Азрет bakalım. жагылайды. Сүтчүк ичергек не dedi. Ha. Sonra аны не сөз бар? Мен сауып берейим сизге дедим да. Бизде кагыт клёкчукларыбыз, алай стаканчыкларыбыз бизге бар эди, лимонад баш ичкелерибиз. Алып һәр бир адамга ол инекледен бірер стакан сүтін саудық да барсы да іштіле тау төппеден, парной сүт ішіп, мағай 30 жылға жоқ кеткен дарадан, бүгінде де ол зат есімізде қалғанды. Машалла, қалай келеді жашлық? Игілеріміз бар еді, қайдам, қашанда игі келе қалады. Байкулов Кимеді Пагоевич отчествосын, атын Абылкерим қалай еді? Анбада көзлеріге көрмеген. Есіңе бір шүраңа анбада түбеш еткенектен. Төбешкелерimiz келмелі сөз. Sonra gazetlerde kalay bizden kimese de tel etip proverkada iş kelgenden çok prost aytkan prost aytama adamların atlarını aytmagalay. Gazette çıkargaç görmemeyle. Sonra kitapla o saatte çıkan bir kıyın edi. Kalay çıkardık kitapını esine bir düşüyor. Alayda bizde gazetli bile çıkanımızla kalmayız. Sağ ulu stranicalаны Малқарда берген эле мени бек улуу страницаларга менин назмуларым бек күчүлүү чыгара едиле. Машалла. Малқарда чыга еді, Карачайда чыга Коммунизмге жол, Ленин байрагы газетледе. Sonra birinci nazmumu Аққаяға атап еткенінде Сабиликтин үстүнө сатты, анда карт атамы жерлери улуу эле. Алайда Кошулада башта кичи Сабилик заманда Теберден былай Угар Теберге былай карасаң тау төппеде Аққая көрүнүп турат. Аққаяга Сабилиги менен эткен назмум бар эди. Айталыкмы сапсагатта? 400 gün болса да, қалай бір есіңе түшсе. Енді Сабиликтин үстүнөн айтайым, Аққая беги улуу затты. Ана алынан башлап, артында бош болмасам, көлү калдыкты назмуму дерим келеди. Алла бек сүйген назмумду. Вот, маники бек көп затлар эсиме түшөдү. Энди бүгүндө бир назму чукун жазганымда аны айтырым келет, жамаат барыбызга да. Айт жаным. Мен Карачай факультетке кирдим да, sonra Магомед Акаевич Хубиев Аллах жендет берсин, бек сүйген адамым эди. Қалай ұлы кең жүрекли адам ақылы. Керт адам, бек насыбыбыз болған, біздің фахмол адамларымызға түбеген көзілеріміз көп болғанда, бек ұлы насып еді ол біздің оқытқалыға да, аланы қолларында оқуғаларымызға, барымызға да бек ұлы насып еді. Бұлай айтырым келеді ол назмымы Сабиликтің сүнденде. Сабилик емеске түші, көпке қансышқыны алдым. Қалай әрют Сабилик деп таза сучыққа салдым. Сабиликни тансықлай оғырғачқа қарайма, жуықтат деп Сабилик деп қуанама, жырлайма. Бек мавлай бір назмучықларым бар, мен бұлай қысқа назмуларым да көп, ұзын назмула да барла. Kitap çıkarılganmısa? Men bilmegildi. Karnemde hazırdı, kitap dolu çıkmağandı, endi Allah aytsa. Murat'ın var çıkarılgan. Murat'ın vardı. Allah Murat'ına jettirsin. Korrектировать etip karnemi jaraştırıp koşasam Allah aytsa. Ol объединениені құрағанны байдың атыны bir türlü ayt. Meni қалай айтайын? İzlemim bile. Koymayın men açqanma jaş kanatla dep atağanbız. Hasan'la men ondan sonra biz barыбызda алай сагыш эттик. Биринчиге Мабуз атланы булай активный болганына, болу муңулду болганына, булай милдетни сүйгөнүң, булай тышынан келип ичиңде тансыгын көп болуп, булай милдетиңе не берирге билмей калган көзү үчүнгө түбедиң да сен бизге. Sonra энди не болуп чыкса да Байдыматтан чыгарып, бу талпыган жүрөктөн көп зат чыгара болуп деп барабызда сөз алай эди. Соранан бу жаш канатыла деп
жаш қанатла деп ұзатында тап ішіне башладың сен барыбызда қуанырча. Сау бол. Ол китабыбыз шыққан қызыл китап. Қырал шығарға ұнамайын, бізні газетте басмаларға ұнамайын, біздің назымларыбызны. Ол китапны қол бұла шығарылған китап болып басмадан бір китап шыққанды. Ол менде тұрады енді. Ма білсем бүгін түбергім сені бұл жерде. Мен сенге ол китапны көгіздірігем. Жаш қанатла деп ары сенің да назымларың кереді. Ана айтқаным Азрет жарлы барып, біз кесібіз açığa жиып төлегенек, барыбызда бергенек, үлішілері бізіне бір китапны шығарған ек. Құру бір китапны. Бұл қиылға бір қарағыз. Балачықларым, алтыншықларым, сіз мені қанатларым деп. Senin adımları есімде де benim adıma. Bek alamat tübegeni bizge maşallah. Endi kesingen de bir xapar ayt. Men körme geldi bulay әрі түшір ұчық болып тұраса да. Айт xapar ненче сәби қайда тұраса. Ne xapar айтайым? Үйдейін үстінден. Үйдейім. İşin üstünden. Alhamdülillah. 2 yaşlı bir kız var. Sıyığın olsun. Қыз кесече үй болғанды, анада 3 балачығы бар. Барысында сәтлечем оқойдыла. Аннячық. Sonra 2 yaş, biri юридическийni boşap, ondan sonra o FSB деген bir paxmulu nemede de 2 diplom alğandı. İkinci yaşında 2 diplomu var. Bugünkü günde o dışında служить etedi Xabarovskiyde. Bir kesek keçiraq da barğan da oku, jumuşu işleri bolğan kebi közüde de. Kesim Zelincük'te yaşayma, işlegenim de Zelincük'te, priyomlarım da Zelincük'te. Kesim ben bu ustazlıktan dışına bir kesek bölümge medisinaga esim ketip bir kesek fakıma avuşturgan an üstünde. Adamlaga jararga bizni ata babadan kelgen kolumuzda ustalık. Qayda manikibek ne bolsa da adamlaga jararga жүрегім talpıp izlep ozatlarını etkenme. Meditsinаны boşadım. Andan dışın akademiyası Moskvada boşadım. Talay жылны Çerkezkide priyomla ettim. Endi ma 5-6 jıl Zelincük'te kabinet açqanma. Zelincük'te priyomla bardır ama menge kelgen avruğalları boğalla. Omravlarından incilgelli, içinden incilgelli. Sabi bolalmay incilgelli. Elhamdülillah ma spisagımda 187 sabi ma bu yıl boldu. Men sılağandan sonra tuğallan. Sılavçı bolmuş deyse. Sılağan degen ne mağanası oldu? Visceralная терапия деп болады. Ne zatı visceralная терапия Karaçayça? İçke қараған. İçine anı bir жазуы vardı. Akademiyada akademik жазып тұрғаны vardı. Внутренняя операция деген мағанасы. Омолаживается, iç омолаживаться етіп жаш болады. Қарне орган айрықшы ішлесе. Көп миллетіміз барлы инжеліп тұрғалла білмей. Sözçülükке adamны içe ауруса, içegisi ауруса xapar bolmay, почкаларым ауруйт деп, тобукларым ауруйт, ревматоидный заболеванияларым барла деп, терс затланы алып, терс назначениялар етіп, инжилгеле көп түле. Алай келгеле ма Уфадан келген адамны принимать еттім түнене. Қайдан ештенесе де, мұнда бір Қарачай теңім барды, аскерден неметкен. Мен көп жерлеге бардым, 7 түрлі жерге бардым дейді, Шқыралада бардым. Менге жараған кіші жоқты деп. Mani kişeşlikte içegide problemaları bolup, buğan avruları da tiline, közüne qarab, buğan avrularını da aytqanımda bilgiçmisiz siz dep sordu. Alay zatla köptüle, sabileni sözcülükке, dıtsıpıları bula kelgelle, incilgelle var. Alağa da elhamdülillah ters назначениялар bol, ters diagnoz salınıp kelgelle varla. Alanı внутри утробна, içinde bir kesek sabi ters kelgen болады, baş болады, bir can suyupçukta az çıktaygan bolsa, andan xaparları bolmay, qısqa berilip qaladı ol diagnoz alağan. Sonra alanı işçiklerini de sılap, can suyuplerini de sılap, har bir adamını, omravu adamını içinde bir organını açığı çıçadı. İç sılanıp tüzelse, o omravula tüzelgen etelle, cikle tüzelgen etelle, barsında eterge kolumdan keledi, okuğan bolumum bilimim oldu. Malanı barsında tüzetip, köp adam incilgen, Allah adamla keleldi, menge xeyni boğandı, menge bir zaram boğandı dep işlerinde avrular asır köp boğandan. Allah 9-10 күнді qaratsalar, sonra айталла, Земфира Алексеевна, мы по интернету смотрели, там 11 сеансов обязательных деп. Да sen 5 parmak bir şey olmaydı. Sen bu közüde, qarasam da sen 5-6 күнді, 7 күн içinde düzele turat desem,
Allah şu 11 gününü taza bir qarağız dep kolundan ketegizleme geldi kübek köptüle. Maşallah. Anki bir qaysı bir zatını aytayım. İncil geldi köp, sağlığı boğan az. Allah başına sağlık versin. Kolundan kelgenini eteme. Omrağı tayıp çıqqanı sınganı boğanға da qarayma andan dışına. Allah ile de kelediler. Köp adamla İncil geldi köptüle. Bek aytırım kelgenini zatı desen bedemat. Baş ağrıula davleniyaları boğula bir de köp adam keleli. Allah bilmeyle neden başlangan anana. Bir ayakları köp geldi de bu. Allah barsı da aytamada kuru içegi kesi 28 türlü avru kuru içegi kesi veredi. İçegiden kuru kesinden 28 türlü avru çıkadı. Alanın bek aslanı avruları sakarni diyabet, endokrinная система qaydam, зрительный орган, память ketken, кишечниктің кесіне içe ауруған, суставной заболеваниялар почкаға берген, памятны қайдан қайсы бірін айтайым, 28 түрлі ауруын башын тұтқан етеді. Айтырым келгені неді? Мауыл башылар ауырып, давлениялар ұлы болған адамла білмейлі. Сөз шүлікке дүрген ішлегелі барла, жығылсала, башын жастыққа тапсыз салсала да, атланта деп адамны башын тұтқан сустав болады. Жик. Мауыл жик асшық тайған болса, омрауладан. Мауыл сосудларын қан тамырына бек тартат да, sonra kanının sirkülasyası aman болып, bir bara bir kala. Kıstıra, mağul zatla boğan eteli. Mağul zatını tüzetsen, ondan sonra ay iki közüm jarık kördü. Bundan alda teberişe, vicilleden birini primat ettim da. Hüseyevna, bir gidi kişinin kızısa, kolların altın, endi menge kıyılık saldın deyip ne boğant degenimde. Körmezligimi de körüş ettin, iki közümü dip. Körmezligimi de körüş ettin deyip. Kalay tam etkan. Endi çamçılığı da var da verdi işle bilese. Malay aytıp, hoşum malay zatla bolallah. Allah başına sağlık versin. Kelgen adamın başına da geçmeye, karnaşıma kaydam. Çoğuma, tengime qaragança жылы жүректен қараймай нечу десең, инжилмеген киши кишиге келе алмайды. Тансық болсаң да бара алмаған жашалып сағатта адамыңа. Инжиліп келеді да, ол менге базып келген сағатта мен аны толу атам осияты бұла, толу жүрек бұла қараймын. Земфира canım közüm, soruğa bolluk mudu? Sen Zelincik'te kaysı yerde kalayda kaçan adamlara karaysa? Ana aytkanım adresini ayt. Zelincik'te Tüzdat Center'inde yaşayma. Meni katımda stadion vardı. Tüz Center'de yaşayma. Krasnoarmeyska 160 degen улицада yaşayma. Номеріңіздің болуғы elge sağlığa dünyaya bildirigiz telefon numarında. Telefon numarim 8 918 711 0331. Аңа звонить етіп, жазылып келелі, жазылмаған адамны принимать ете алмаймын. Не чудесең, адамда келіп бір-бірін сақлағанны сүймейме. Көп сақлап қиналған еді адам. 95-на сүйелсе, 11-ші жазылмалы келсе, ингерге кеш бола, içine қарарға керек болса, адам ач қарылай келеді, жарсығалда көп болалы. Ол себептен, har kim kesi zaman çoğuna келсе, aç da bolmaydı, жалаңгач da bolmaydı, razılıq berip, zamanımla қара başarıға болуым жетеді. Allah razı olsun. Endi kara, o Zemfira çıgım, student Zemfira çıgımı köresiz, kalay profesör çık bol turganı, tu masala, çık demeyin profesör bol turganı, milletke boluşkan, avruğanga boluşkan profesör bolgan, Orusta народный целитель deli, Karaçayça'da, kalay da bir ek söz ustasa da sen tilge ait. Қалай тәй Қарачайча? Қарачайча саулық берге жүрегімді үзлеген адамма. Ма ол қысқасы шамалай тұрар. Оғай профессияны айтырға керекті бір адамға. Любойға? Доктор. Доктор какой? Целитель. Целитель. Не, все. И доктор да керекті, жоқтап керекті. Целитель, а Қарачайча қалай тәй целительге? Тоқта адамны, нет, вот көресі айта алмаймын. Целитель, Endi qısqa salay bolluq. Milletke başına da aytırım keledi. Başına da Allah sağlık versin. Bu aman yaşauda iyi küllerimiz köp bolsunlar. Allah Taala kazavat vermesin. Ma bu sili küllerimiz, iyi küllerimiz köp bolsunlar. Milletim bek bolsun. Taza yüreği bilan yaşagan milleti bir de iyi millet biz, taza millet biz bir-birini tutarga öç boluguz.
Har bir sekundun adam ama bu жашоодо багасын билге керекти. Har bir minutumuzni, adamımızın, ma bugün günümüzün bağasını bilirçe Allah ol nasipten barımızın da ayırmasın. Amin Allah. Barıqsa da Allah sağlık versin. Bayzma senge de sağ bol. Bugün bay tutup milletime aytırga izlеген zatlarımı da aytırdın. Entesinde de bağalı milletim bir kesek sap boluguz. Ente bir zat aytayım. Ma bu infeksiyalar zat kelet rollada. Endi qara çay içatın bilmeyim. An çay betmegiz xren dep bolat da. Barımızda Tatran. Tatran. Ma ol zatını kirsiz juup, zamorозкага салып, андан бери алып терка коруп, гиче кубикчиклиги холодильникке салабыз. Аны кибик точно алай лимонну этегиз. Bir kubik andan çay içsegиz, şekerini koyuğuz, kofeni koyuğuz. Ola kerekli zatlar tüldürep satça şoda taza saz çıkadı. Bal bula bergen mаны içip, içigizini kirsiz etsegиz, ma bu infeksiya joğarıp türlü. Nence türlü pandemiya boldu ise de ma bu zatlarını üretken adamlarımın biri avrumağandılar. Allah milletime başına sağlık versin. Aneterge bir görüşürüz. Ente infeksiya kele turat deyle de sağlık. Saklanganına Allah saklayt deyle de saklanırga görüşürüz. Bağalı milletim. Allah tamırığızını uzak etsin. Ömrünüzünü ondan da köp etsin. Barıqsa da Allah sağlık versin. Amin, amin, amin.